Ibiganiro hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida wa Centrafrica Madame Catherine Samba Panza byabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abakuru b'ibihugu bombi bitabiriye imirimo y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Ibi biganiro bibaye mu gihe Centrafrica ikomeje inzira ikomeye yo kugarura umutekano mu gihugu. U Rwanda ruri mu bihugu birimo kunganira Centrafrica muri iyo nzira, kuko rufite ingabo n'abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. Byongeye ariko u Rwanda ruri mu bihugu byatabaye mu ba mbere ubwo hasabwaga ingabo zo kujya mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica. Perezida wa Centrafrica akaba yarakunze kumvikana ashimangira ko hubatswe igisa n'igihango hagati y'u Rwanda na Centrafrica kubera ubutabazi u Rwanda rwahaye iki gihugu. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Centrafrica zinafasha mu kurinda Perezida Catherine Samba Panza. U Rwanda rufite abasirikare 850 mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica, bagiye basimburanwa mu bihe bitandukanye. Ariko u Rwanda rwagize uruhare mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica kuva buri mu biganza by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse no kuri ubu bwashyizwe mu biganza by'umuryango w'abibumbye. Muri ubu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica, u Rwanda runafitiyo n'abapolisi bagera mu 140.